Felicidade da viagem. E o Abraham tá como? Gostoso, hein? Ficou sem dirigir, né? Eu tô descansando um pouco e comendo aqui no final. Nati, poita. I ate the ham and then sagt er, wenn Gott sieht zu mir und der Heilige Geist sieht auch. Ich soll die Frau, was du nicht willst, meine Frau sein. Dann sagt sie, aber dort, wenn ich komme, bin ich dem Jugendlichen, das in der Frau. Então, estamos convidados para um almoço e a gente não conhece a pessoa, mas a gente viu no posto de gasolina e vamos almoçar. Dan zingt min hart om minen heiland nu. Vågret besti, vågret besti. Eu não sei pra onde ele nos está levando e se ele tá roubando a gente. Sai pra cima. ¿Viven por aquí o es su propiedad? ¿Nomás trabajan aquí? Entonces de día están aquí trabajando. Nosotros vivimos en Santa Cruz. Ah, ¿y se vienen a visitar? Sí. Wow, ¿y les traen hacia almuerzo? ¿Ustedes cocinan? Nosotros cocinamos. Vai tomar leite recém-tirada das vacas de lá. O que tá passando aqui? A gente vai comer um churrasco aqui no meio do mato. Aonde? Pessoas Aonde? aí, pessoas que a gente nunca antes viu na vida. Eu acho que Deus está fazendo. Ai, gente. Es obedecer al Señor en todo. Esa es nuestra vida. Que te amamos, Villamontes. Buenos días, buenas tardes. Soy una mujer en Amsterdam. Tá, se malha. Also je mooi Tjana is Stjana. Ai, Clovis, Eso, Mara, bien. ¿Se fondo? Yo. Tá gravando vídeo? Tô. Tá bom. Não tá dando pra ver, não muito. Amém. 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 Alles. Wie Uhren, wie eine alpinische Lied. Nee, wie eine alpinische Tjörk am Hafen in Banje sind. Har vi nie gedaan. Dit is de Erikjörk. Vi var ganska ner eller. Gente, a gente tá na igreja dos menonitas. Esses postes aqui é pra colocar os cavalos deles. E a gente tá indo pro banheiro público. Não tão público, mas é. Chased down my heart through all of my failure and pride.
ist in Duitsland? Ja, Kossel zelfs nee. Duit. Da wens viel Öster. Dat jij weer aan het vreden, dat jij wel zeer vrou zijn. Hast du nicht in Männchen? Paraguay. Du har vi aber nicht hören ein Darbje. Nee, du nicht. Nee, Aber det var det nog från det du tänkte. Amma säger amma dyrne. Hon med samma ni dyrne var. If you left the grave behind you, so will I. I can see your heart and everything you've done. Every part designed in a work of art. Nee, dat is niet. Zie je lang? Ja, in dat laagmanstuk. Denk je nog wat toe? Ik moet het jammer zeggen, ik wil eigenlijk niet dat ding hebben. Dat wirklich, dat wärmo mich hier in Deutschland. Dat du weer een jährliche Port an mir, wo du musst und gefällt dir. Und dann fange ich dann Bescheid hier und heran. Und te laat zijn dank ik nog voor dat gevoel wat ik hoor, voor dat ding wat ik mijn leven geändert hat. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el Señor, Larga vida te dará. cada día despertar. Tu cabello se va a arrumar. Nuestra aventura, boyazo. Mucho lindo! Zijn we eruit voor een andere reis, Nati? Ja. Een stradadag, woe! Let's go, Poita! Todo bien, vamos. Ah, jag tar risen. Gerita. Jezus vindt dat kan ook modien heel juist werken. Dat mensen dat niet vergeten, dat mensen dat nog eenmaal wieder bouwen. En dat dat vrucht brengen mag. En ik loof die en dank die voor die mensen wat we gisteren getroffen hebben. En dat die al weg. A gente escutando aqui a música de vocês e a gente está indo aqui para a colônia El Palmar, onde eu morei, e a gente está evangelizando, dando coragem para as pessoas que já estão convertidas. Tem bastante já, então orem por nós, tamo junto, obrigado. Hier ist ein Stock wie Eva und dann stoppen wir dort ab. Eso und dann ab. Eso, voll. Marje. Danke. Harry Fulbro hat es nicht. Ich habe wie gesagt, dass die Modi
valpret en dan sloten daar. Nu ga ik ver worden. Ik moedig en ik weet wat ik doe. Ob dort liegt, so muss er langsam sterben. In der Tod, weil Metzing dir das Blut. Es el río Pilcomayo. Es el río más rico de Bolivia. Du hast nur wenig Kraft, hast mein Wut geholen, indem nicht von meinen Nummern losgesagt. Ich wurde utsucht von seiner Schule, da ich durch vergeben Juden zu sein, und überlegen, wie sie sind dort nicht, dazu bringen, dass sie waren kommen und sich verjüngt handeln. Willst sie allen weiten, dass die mein Leib feig sind. Willst du mir einen Befehl, geduldig zu bleiben, geholen hast, wo ich die auch für die Versicherungsstimme bewahren, die über die ganze Welt kommen soll, alle Erdbewohner auf die Probe zu stellen. Ich war bald kommen. Hol dort, was du hast, dass die keiner die Kron wahrnehmen kann. Dat dan wat thema's en dank Jezus verder. Kijk jongen wat we hier vanmiddag gaan. Manfred, wir sind bei unserem guten Freund. En dan dit hier. Jo. Olha isso! Ja, maar we gaan een grote missie doen. E aí, o que aconteceu, Abraham? Olha aí, a nossa viagem estragou, gente. Estragou. E agora, vamos fazer o quê? Vamos esperar, vamos orar, né? A gente vai achar uma solução agora. Isso aí, gente. É isso mesmo. Falei, o que aconteceu? Estamos indo de boa e escutando música, né? Assim, Eu tava dormindo. Pessoas dormindo. E do nada barulho e terremoto e quase... Chesca Tamparoja, né? E Chesca Tamparoja no nosso carro. E agora estamos sentados aqui no meio do nada tomando o quê? Tereré. Oh, sempre. Nunca falta. Olha aí. Tem carros passando muito forte. Que gostoso, gente! Eu tô manejando! Dirigindo! Ah, dirigindo. Então, gente, estamos em casa. Bom, quase, né? Estamos... E eu tô dirigindo. Supostamente, né?
mir so sehr wichtig wie auf dieser Reise, die freundliche Gesichter von den Christen dort und die Aufmerksamkeit von den Kindern. Ich vertraue eine Geschichte und die Kinder horchten mit Mühe und mit den Ohren. Ja, und was mir wichtig wie auf dieser Reise ist, dass wir uns auf so viel Städten haben können, aufführen lassen vom Heiligen Geist. Und wir haben eine sehr gute Zeit gehabt. Wunderbar. Ik freue mich sehr, dass ich Part sein von dieser Reise. Und mir wird das sehr interessant, wo die Gruppe den Heiligen Geist rumläuft, dass Gott verherrlicht kann sein durch alles, was wir tun. In der schönen Zeit, was wir gehabt haben. Ik ben ook zo dankbaar dat ik met de reis mitmaken. En wat mij wirklich wichtig wird von der Reise, ist, wo der Heilige Geist uns führen wird. Und wo wir können Gemeinschaft haben mit anderen Menschen und auch Gemeinschaft unter uns eigenes Team. Und was mir wichtig war, ist, dass die neue Christen dort zu besegnen und zu sein, was von Hunger denn geistliches Leben haben. Ja, was mir auf dieser Reise nur wieder wichtig ist, dass die Gemeinschaft, was wir können mit den Christen dort alle haben. Ik gaf me een ganz nieuwe Duits. Als ik op een huis wil ik met de twee en dan een paar je voet einzien, er waren twee. En er staat een tijd even. Dat zijn al 50 jaar terug en hij is nog niet thuis. En hij woont maar een blok af van Dieler.